Pemirsa Puncak Karya Ngusaba Kapat Pura Ulun Danu Batur, Desa Songan, Kecamatan Kintamani Bangli, kemargiang nemonin Rahina Somo tanggal 6 Oktober. Puncak Karya kemargiang lepet ring Rahina Purnamaning Sasih Kapat, tur kerauhin penyatusan pemedek antuk ngaturang bakti. Manggala prawartaka karya Ngusaba Kapat I Jeru Saba Mawasang, Puncak Karya Ngusaba Kapat ring Pura Ulun Danu Batur, Desa Songan, kepuput tigang diri Sulinggi, inggian ring utama Mandala Pura, tur adiri ring Bali Peselang. Upacara kedulurin antuk maturan ring Jeru Kemulan Kangin, ngaturin ring Pura Ibu, ngaturin ring Pura Pengangket, ngaturin ring Pura Petirtan, sa ide betara katuran bakti piodal. Karya Ngusaba Kapat wanta kemargiang nyabran award seapisan. Ring pemargin upacara inucap, kau ningin ngewiguna yang tingkatan utama nganggen sanggar tawang kejangkepin tapak sinti, medaging kebu miwah wawalungan sanilianan, wusan puncak karya, benjangnya ni kemargiang bakti penganyar saking suang-suang kabupaten kota, memargi kanto 11 Oktober. Penyedeban kemargiang ring tanggal 12 Oktober, Ijeru Saba Ngaptiang, samian umat sedarma sideng ngaturang sembah bakti ring Pura Ulun Danu Batur, selami kari memargi antuk nunas kerajengan, turumaning kerayuan lan sarining merte. Pantah dumugi niki ide swece ngican kerajangan kerayuan jagat punika teler ring para pemedek bakti utawi semeton umat sedharma mangdeng aturang bakti tangkil ring ide betari lunas penugrahan ring sejeronin sarinin merte waning ide betari wantah ngamel merte. Edan Karya Ngusaba Kapat Pura Ulun Danu Batur Desa Songan sampun kekawitan dawek tanggal 19 September antuk ngemargiang upacara pakuagem raris ring tanggal kali Oktober kelanturang antuk ngemargiang ngodal ide betara dalem miwa ide betara sami. Raris melasti kemargiang tanggal 3 Oktober, turma pepada karya miwa ngerempah wawalungan ring tanggal 5 Oktober. Yana Bali TV.